1995 urtean, Gipuzkoako Foru Aldundiak Aiako Ibarrola baserrian testatzegune bat sortu zuen, limusin arrazako Euskadiko Federazioaren eskaera bati erantzunez. 2001an, blonda arrazako diskoak testatzeari ekin zitzaion, eta 2017an, Pirinear eta Txaroles arrazakoak. 27 urte hauetan, 200 abeltzain baino gehiagoren arraza ezberdinetako 2500 disko inguru testatu dira. 161 bat taldeetan banaturik. Limusin arrazako 100 talde, blonda arrazako 43 talde, eta haragitara bideratutako 18 talde. Pues vimos la necesidad que teníamos que empezar a testar nuestros animales porque veíamos lo que hacían en otros países y en otras zonas lo que hacían con los animales. Nosotros estamos trabajando con la mejora genética, eso nos hizo que pensaríamos en que teníamos que ir testando nuestros animales y vimos la oportunidad de que aquí en Aia pues podíamos empezar a testar. Kontu neuki behar deu, limusina Frantziako arraza badala eta beti Frantziari begira geunden. Eta Frantzian testaje zentro bat oso ospetsua zehon martxan ja, Lano izenekua, oraindik ere martxan dagona, eta huazan guretzat referentzi bat bezala. Ja urte batzuk badira, hasi ginela hemen ganaderu batzuk Aiarako zentrora ganauak ekarten. Empezamos con 8 o 10 animales, en el 96, 96-97 empezamos con esos animales y luego pues fuimos evolucionando, veíamos que se demandaba más. Bertakuntzako mejora bai. Hemen zerbait berrezen, diru asko kostadi hemengo abeltzainei iparraldean. Hor diru asko kostate ekartzea eta genetika endukoan, baina saltzeko zeuden arazuak. Proiektuaren arrakasta ikusita, 2017an Gipuzkoako Foru Aldunditik erronka berri bati erantzun zitzaion. Testatzegunearen instalazioak handituz eta enkantegune berri bat eraikiz. Orduz geroztik, abeltzainei Aian testatzen diren diskoak bertan enkante bidez merkaturatzeko aukera eskaintzen zaie. En el 2017 se hizo la primera subasta, con un éxito rotundo muy notable. Ona sortzea, baserritar desente juntatzea, Espainia mailetik etortzeena, bertakuak bai, eta arrekin hartu emana jendia feri bat bezala. Damos otro tipo de garantías, tanto sanitarias como genéticas, y bueno, está haciendo que lleguemos en estos momentos al lote 100 de RJ y nos hace pues, pensar que estamos haciendo bien las cosas. Egungarren lotia, hori ez dira 10 bakarriken, eta beti junda mejoratzen. Eta ganau gehiago sartzen, ez da zenbat buru pasatu bien, 3.000 edo buruo. Bai, pozik egoteko motibua badauzko.